CCTV. Mentagasngi ka arpusau tri kulalengkod arata pun rio kaladon ka General Executive Council lani ka jingalang ba jongki nongyalam nakishna trikam ba per jong ka Khasi Students Union kibadan hakeleng ka ridum khasi ba jantia berkadeiru ka jingalang perkhat kam ka ba kinongyalam jongkishna trikam kinwan ban pensengau yakimat hakithan berkidong ki jongki habakran chikila pathai khubor upresent rangba jong ka KSU usamla lambok starwell marngar uloong ba hakani ka jingalang kamat ka bakulum lang baro kilayakren na manla ki dongkithan kadei ka jingbom khut ha ka thungkam thungjam haba ki nongyalam kilapin kan mau ya ka jingnya lenti kumnu ban penben ya ka thungkam thungjam lingba ka Meghalaya Public Service Commission lani ka Mpsc kinongyalam nagishna trekam ba per kilapin sngau ba ka Jyrsieh kam dei tang ha ka Mpsc Hynrei ka deiru ha ka District Selection Committee ni ka DSC. Halor kani ka KSU kala IT ha ka Central Executive Council bagin syong perkhat ayu bakin le man penbor ya ka sarkar bagan penben nok loy ya kani. Wai kamat wai persno di mengilam na kisna terkam per tasi kolong. Iut batch pangkata ka jebuk khut terkam tungdam. La kolong MPC la kolong DSC na. Bungkaseng ilayi jogi kamat nilaya persang nak sport ban penbah kuno penkhut ya kata tukam tunjang pokok jalan acung. Tena liang CC tu di sengi banwan bisa syong perkhat seni bah bang yang bentuk yang jing ajumut jogi kota per bangin perkhat khamba ni kam kumjuru bangin yo e permandor khnang bah kum patrang ba kum angut kisamlah buli kolong bah kemudian ke jengkut subah tukam tunjang margum persau ki nong yalam district per di kong bah Kamdai kata Jyrsieh batang Mpsc ke Jyrsieh certifikat dan wa DSC. Ini ke pelong artatien bisa melawat kamar jam ni sini bersengau ikut dan naglen persen bisa syong khatha bat iklat nanti ban temai cu kenang ba wan rapat sisian di kejing sania kom jam apa jelah.